Gathusha mwanya Mwiri rwa TV ni gukorwo nyitanire na ithuĩ githaa gĩkĩ harĩa tũkoragwo tũgĩcemania nawe kwarĩrĩria ndeto ciĩgiĩ ũgima witũ wa mwĩrĩ. Tabarĩra ti ĩngĩ nĩ Uraguri wa mwĩrĩ, nani ha marĩtwa makonga kongĩtwo Ngina wa Ngũgĩ, na nĩ ndĩkĩtie gwĩkinyia haha no nageni akwa makarĩkia gũkinya haha nĩgetha tũkorwo tũkĩaria maingĩ megiĩ ũgima witũ wa mwĩrĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mũirĩtu wĩtagwo Jackie Mweni, tũkorwo mũthĩ tũgĩtukania Gĩthũngũ na Gĩthweri cierĩ na Gĩkũyũ ciothe hamwe, na twĩna Robert Mwangi, na nĩ ngwenda ũkorwo ũkĩmamenya no na mbere ya itakwĩrĩte kĩrĩa tũkorwo tũkĩarĩrĩria hihi maũkwĩra kĩrĩa mekaga na nĩ ũkorwo ũkĩmenya nĩkĩ tũrarĩrĩria. Mwangi, ũhoro waku? Ndĩ mwega mũno. Umĩte itũra rĩrĩkũ? Nyumĩte itũra rĩa Naikuru. Yes. Hihi no gĩkorwo gĩtũra wĩkaga atĩa, andũ makũĩ atĩa? Majoita instructor kana sports therapist na swimming instructor. Hihi sports therapist na Gĩkũyũ tũngĩmwĩta atĩa hihi? We kana nĩ mũnogori wa ciĩga no mwena-inĩ wa mathako? Nĩ ciĩga no tuge nĩ mũnogori wa ciĩga, not specifically mwena-inĩ wa mathako peke yake, nĩ anywhere. Jackie, ũhoro? Wega mũno. Ũmũthĩ ũkwaria gĩothe Gĩkũyũ na Gĩthweri ciothe tukanie. Yes, nitaka utuambie unaitwaje na unafanyanga nini? Mimi naitwa Jacqueline Mweni, nafanya clinical massage ama massage ambayo inafanywa kwenye clinic kwa daktari wa chiropractic na physiotherapy. Kwa hivyo hii massage sile massage unaamka asubuhi unasema unataka kwenda kufanya massage, ni massage ni lazima daktari akuwe amesema unafaa kufanywa? Exactly. Okay, sawa sawa. Mwiri wa TV ũtaguo wakiaria wakigwa tũko mũthĩ tukiaria ũhoro wa massage, na tukiaria ũhoro wa massage tũko tukiarĩria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo posture. Hĩndĩ ĩrĩa wĩikarĩte thĩ nĩ atĩa ũbatiĩ nĩ gũkorwo wĩikarĩte thĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũkomete ũbatiĩ nĩ gũkorwo ũkomete na njĩra ĩrĩkũ, yona nginya ũgĩthiĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩthiĩ na njĩra ĩrĩkũ. Na rĩu nĩ ngwenda ũkorwo ũkĩndũmĩra ciũria ciaku ũngĩkorwo wĩna kĩũria o gĩothe gĩkonainie na ndũmĩrĩri ĩno. Namba itũ nĩ 21182 nenda-inĩ ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ nĩ Kameme TV Facebook, Twitter no na Instagram. No na nĩ ũngĩenda gũkorwo ũkĩndũmĩra ciũria nĩ Ngina wa Ngũgĩ Facebook no na Twitter. Na ũrĩa nyambe njuke harĩ mũndũ gwĩtwo Mwangi, hihi no ũkorwo ũgĩtwĩra atĩrĩrĩ, ngũrania clinical massage na sport massage hihi nĩkĩ? Ngũrani ya mbere nĩ intention. Intention na nĩkĩ ũrenda ku achieve. Ũndũ wa mbere clinical ũrenda gũthondeka mũndũ wĩna thĩna. Nayo kĩndũ twĩtaga spa kana just massage, normal massage, no ya relax, ya kuweka ati mũndũ nĩ relax mind kĩ ũguo. Na tũrakorwo tũkiuga hĩndĩ mũndũ arakorwo ũgĩthiĩ for a clinical massage, no mũhaka ũkorwo hena ciĩga ciaku itararuta wĩra na ndagĩtarĩ agakorwo aheanĩte rutha ukorwo ũgĩthiĩ kũmoywo nĩguo. Jackie, nikikuja kwako ningetaka utuambie exactly what does being a clinical masseuse entails? First of all, lazima ukuelewa anatomia ya mwili vizuri. Lazima uelewe mali misuli iko, mifupa, nerves. Alafu lazima pia uelewe zile medical conditions kwa sababu tuna deal na different medical conditions ambazo ziko diagnosed na daktari kabla akupatie huyo patient ufanye kazi naye. Kwa hivyo daktari ndiye anakuambia kenye utakuwa ukimfanyia. Leo tunakuwa tunaongelelea about poor posture. By poor posture tunataka kusema ni unaweza kuwa umeketi venye utaumiza mgongo wako ama shingo. Tukisema mtu akona poor posture tunakuwa tukisemaje? Unaketi, kusimama au kutembea in a way that mwili haiko balanced. Pengine una lean too much on one side. Kwa mfano kama umeketi labda umeketi hivi, so unaona mgongo iko straight. Ama kama unaangalia simu, ume forward head posture, kichwa imelegea sana chini, so ina strain neck na mgongo. Mfano kama hiyo. Na maybe tukiangalia kwa ni maneno magani ama ni effects gani kwa posture inaweza kuwa ikitupea apart from kuumwa na shingo na kuumwa na mgongo? Joint pia. Kwa mfano kama knee joint, kama unaketi vibaya unaweka pressure on the knees. Hata pia ankles, kama umevaa heels for a long time, umevaa kiatu iko juu ama very flat shoes, inaleta effect on the heels.
Yes. Na Mwangi gicoka gwaku njuri ri tondu nitoko tukirwo iyo ni hindi ya ndagitari akoretwo akiheana rutha no wagio ni guthii kurorwo handu hana hindi ndoka kuri we ri ndoka tuge ni gym ndoka ni ndoka na ndenda utuke instructor wakwa hihi he maundu maria ingiko ngithi gwika gym mangituma ndware ndikore ni thire kwi mweni maingi muno hihi tatuhutirie mamwe mamo andu mokaga taru gym-ine oka mundu ni anjia gwika maundu make na ndaramenya ona gutumira ona machine kana ni oire weight nyingi gukira uria agire gukorwo akioya kuringana na capacity yake na uhoti wake na wa mbere posture uria arugamite no korwo aroya weight iria yagereire but ameoya uru na kwaga ku balance agathukia posture na no ekere na no korwo na injury na hihi ni mundu mariku mangiotiga gukorwo hihi mundu akioya weight ni tuge hihi na toko ni hihi ni thiini wa gym gutembea kana gutengera gutembea ugitengera no ukorwo uratengera ni ura overdo ni ura overuse muscles dura rest wega duranywa mai wega ona guri gukoma kimaundu ta macio na hi ngoro ngiuria ri uritu ria ndinaguo ri no ukorwo uritu ria ndinaguo hena exercise iria njagirwo ni gwika na hena exercise tagirwo ni gwika kuringana na uritu wakwa exercise ni undu umwe ciothe but uracika atia he variation iria ikoragwo iho na intensity iyo ni determinaga na capability ya mundu na ndungi push ati andu othe the same way yes. Okay, sawa. Mwiri wa Kameme TV ugikorwo wina kiuria o giothe gikonainie na ndereti itu ya muthenya wa umuthi no ukorwo gitutumira ndumiri namba ni 21182 ukorwo ugituria kiuria o giothe ugikorwo wina kiuria ni ugukorwo ugicokerio. Jackie, nikirudi kwako maybe naweza tuelezea ni maneno gani haya tunafanya on a day to day basis yenye anaweza kuwa yakitupatia bad posture? Kwa mfano this is the digital generation so tunatumia gadgets sana. Yes. Kwa hivyo mostly tunaangalia simu kama tumeinamisha kichwa. Hata kuna picha tunaona tunaekewa pale kwa mtu anaangalia simu kama inama hivi. So what happens is as time goes by hiyo forward head posture inaumiza shingo na mgongo then pia kuketi tunaketi kama tumeslouch ama tumewekelea mikono hivi kwa magoti inaumiza magoti pia viatu ambazo tunavaa sometimes. Kwanza hapo kwa viatu ndio kwanza nataka tuende sana na mostly tuende saidia wasichana ukivaa high heels kuna vile unafaa utembee ama kuna ile inch unafaa kuvaa kuna ile inch unafaa kuvaa actually haiko recommended kuvaa high heels for a lengthy period of time unafaa kuvaa kitu iko na wedge unaona kama ile nimevaa viatu nimevaa iko balance iko balance as opposed to kama mguu iko hivi kwa hii position so what happens is mguu iko hivi for long ina affect ankle joint so unafaa kutoa sometimes unanyorosha mguu unanyorosha mguu. Kwa hivyo naweza kuwa you take a break unaitoa unatoa unanyorosha mguu na stretch. Na wakati natembea nafaa kutembea juu unajua kuna wale watu unapata anatembea na hii ya kwanza then ndio heel inagonga wengine ni heel hivi heel alafu hivi nafaa kukua roll and then kuna hii nyingine unapata umevaa kiatu flat but ukivailia kwa wakati longer period unapata unaumwa bado na joint mbona kwa sababu flat shoes haiko recommended so tunafaa kuvaa kiatu yenye iko na edge kidogo ama wedge twende kwa kulala ni makosa gani nyingine tunafanya hata kabla ya kwenda kwa kulala naguzia peke yake kiratu kina mutheshe leo ugakora atiriri ona giki flat giki kia 500 ndio muracita atia doll shoes icio cigakorwo ni riri ni tataritari ndo mundu arathi anyitirire either na kiara kiria kinene ukanyita sandals cia mathai ona to sandals icio doll shoes icio ru ugakora riri tondu ni kinene ri ni expanded ni ndu ni kiria ni plastic wakora ri uri oreka atiriga ukuma mucie ni kunyitite wekinya ni kunyitire no ugicoka kana ni ugikinya tauni nikotwikire slippers riu no tondu enda gikorwo kionekane ni kira unyitirire ugacenjia muthiire fiu na posture igathi igakorwo affected mwiri wothe
koguo wenda kũnjĩra kuma he posture ya kũgũrũ no yũke ni affect ginya yes ona kara-inĩ kau kanini no ka affect posture yothe no ũrĩa ndũrĩa nĩ atĩrĩrĩ ona tũtigane ici cia plastic hena tũratũ twĩho airĩtu mendete mũno thikũ ici twĩtagwo ngoma batangoma ũngĩrora kĩratũ kĩu rĩ gĩ flat ta thimũ ĩno no ũngĩkĩra kwa ihinda iraya rĩ ũiguo ũgĩturĩrwo nĩ ndira haha nĩkĩ nĩ mũthiĩre ũyũ wa mbere ũgakora rĩu nĩ mararinga gwĩtagwo kũmanda thĩ gũslap wathiĩ ũkĩmandaga gũslap handũ ha kũroll kĩrĩa kũgũrũ rĩu nĩ gũtũmĩra kwa kĩrĩa mũtũmĩre nĩguo ũrehaga thĩna no ũngĩroll wega biũ rĩ impact nĩ kũnyiha na rĩu gũturwo kũu kwa ndira ũgaturwo nĩ ndira ũgaturwo nĩ kĩrĩa nĩ maru wathiĩ hip-inĩ rĩu ũkanjia rĩu gũcenjia kĩrĩa ũgakorwo ũrathiĩ ta mũtĩ ta kĩmũtĩ tu ũkĩhana ũrathiĩ tuothiĩte ũrathiĩ na hii ngoro ngĩũria rĩ kumana na ruo rũu rwa iratũ rĩ kana kumana na gũkinyũkia kũrĩa gũtagĩrĩire kana wĩkĩra kĩratũ kĩrĩa gĩtagĩrĩire rĩ nĩ ciĩga irĩkũ hihi ũngĩigua igĩgũtura cianjagia kwanja na kĩrĩa kĩ hakuhĩ biũ rĩu ĩgathiĩ ĩgacompensate nĩtagũthiĩ ĩthia ĩkĩhingaga ĩkalock ku avoid injury kũndũ kũngĩ kana the size ya injury rĩu nĩguo ĩrathiĩ ĩkĩlokaga mekĩrĩa rĩu nĩkwaigua rĩu muscles ciĩna tension nĩ cianyitana nĩ ciahinga rĩu ndũngĩthiĩ wega rĩu yanyita rĩu ũgathiĩ ũgĩcenjagia ona mũikarĩre wathiĩ gũikarĩra ũkaigua uhigwo gituro na maybe Jackie nikirudi kwako hiyo tumeambiwa ni mambo na viatu let's talk about ikukalia venye tunakaa chini kwa ofisi wengine tunapata unakanga hivi we lean towards the desk wengine tuko hivi ni parts gani za mwili zitaanza kukuuma uanze kusikia kuna venye mwili haiendi salama sana low back pande ya chini utasikia discomfort hapo pande ya sacrum hapo mali kuna bone hapa ama huku kwa muscles alafu pia utafeel shingo na upper back na shoulders sana because mostly either mtu ataketi hivi ama hivi kama na maybe tukiuliza unaweza pata headache juu ya bad posture absolutely kabisa na sasa headache tunaelewa ni aina mingi kuna ile utasikia ni ya hapa kuna hii hapa mbele kuna hii hapa nyuma au ina headache mingi hutokana na shida ya shingo na upper back kwa sababu kuna muscle inaitwa trapezius inatoka hapa nyuma ya kichwa inaenda hadi huku chini alafu pia kuna hii hapa huku kando ya jaw so unapata watu wengi watu wengi wakifanya kazi ama sasa wana concentrate sana wana tend to make it place ikuwe stiff kukaza hii place so inaleta hii kichwa inaumia hapa then hii huku upper back kwa sababu ya bad posture inaleta uchungu inakuja hadi hapa unakuwa na hiyo headache hapa nyuma na sasa wakati maybe tuseme nimepata hii headache na niko nyumbani nafaa kufanya nini because wengi wetu ukipata headache ya kwanza unakimbilia ni painkillers maybe kuna zile exercises ninaweza fanya headache yangu ipungue kwanza kabisa lazima ukunywe maji ya kutosha ukimwa tu na kichwa uangalie kwanza kama uko hydrated well hydrated kama umekunywa maji vizuri na bado unaumwa kichwa uangalie kama uko na any discomfort ama uchungu kwenye shingo ama shoulder kama una feel especially ukifanya hivi peleka hivi neck ukisikia discomfort hapa nyuma unajua hiyo ni tension headache kwa sababu ya uchovu au bad posture so what you can do unaweza stretch kuna stretches za neck either hivi ama hivi tutaoneshana kwa hiyo utakuwa ukituonyesha wakati mwingine venye tunafaa kuwa tukistretch agishoka kuri mwogire ndenda turore gikundi kimwe ni gitukundi kia atumia arĩa mena nda atumia aya rĩ kaingĩ nĩ uwa makiuga nĩ maturwo nĩ mũgongo na makĩria nĩ mũgongo wa haha kĩanda kana hiyo na mũtumia umĩte kũheo mwana ũcio nake ũngĩmũtara atĩa ũndũ wa mbere rĩ before no mbire athiĩ atagĩte nada akorwo nĩ tayaricĩte wega mũno physically akorwo nĩ exercise especially the lower back akorwo nĩ strong na magũrũ akorwo strong gũtirĩ hĩndĩ nĩ gũkorwo na kĩrĩa kĩnini mũno na the best ũndũ wa swimming iyo nĩ ĩteithagĩrĩria mũno the whole period
Nginya na mĩeri na na nginya muthenya wa mwisho no kuingira swimming pool na simu wega muno ĩni yangicoka remererwo mutumia wene ndakeremererwo ona gukiri aria maheagirwo ciana mai-ini no ni mahiu exercise ile hii agwo ni gukorwa agikarici ni cia muthemba uriku undu wa mbere ni ku improve circulation na ku relax tete ni gukorwa agika exercise muno but ni undu wa ni circulation na relaxation icio nicio the main purpose agithi ku exercise na hii tugere turore mutumia wa the new era wina ndani na ofisi na no muhaka kare thutha wa macini akorwo akiruta wira hii agio gukorwo agiukira kwinogora thutha wa ihinda rigana atia na hii muikarire wake uragio ni guikara no uria jagio ni guikara ni hena ngurani hihi andu othe ti the same kwina aria mekuremererwo kwina aria meguthio na ndukona tofauti ndukaigua ta hena kindu ini but just like andu uria magithwo guikara thi wa kawaida either wina nda kana utari na nda mageka atia ukaiga posture njega but ndau gathi extra mile ta guiga top cushion haha uguo warugama ona mwiri ni ugukwira ni ukwira hihi ni wigua kuringana na wikite nogo nuko ikara wega na Jackie wakati tunasema mtu anakuja kwa clinic na mnakuwa mkitembea na yeye tuseme maybe nimechelewa kukuja kwa clinic ama nimetake a very long time before nikuje hii what are the long effects ya kukuwa na bad posture kwanza inaweza kuna hizi bones za mgongo zinakuanga na tukusho hapo katikati disc so huyo kuinua vitu mzito inaweza fanya islip hiyo sasa ni sudden injury ile inaweza fanya mtu akuje alafu kuna hiyo long term degeneration ya poor posture na maybe ni kuna watu napatanga wamefura miguu hihi hiyo inaweza kuwa imetokana na wapi circulation problems kama kuketi chini kwa muda mrefu bila kutembea inafanya kuna kwa na hiyo fluid retention kwa mwili so na tukiongea ukasema wakati unakuwa unakalia mashini kila wakati ukiingia kwa ofisi you have that one place that you always sit unakuwa unaangalia mahali pamoja ukasema ni vizuri sometimes unapindua mashini yako inaangalia different direction mbona kwa sababu kuna kitu tunaita repetitive strain yani kutumia either misuli au joints zako kwa a certain movement continuously kwa hivyo sasa hiyo kubadilisha ni kuhakikisha lean sana kwa side moja unatumia different sides of the body kama for example machine kwa hii side unapata una strain pande so sometimes unaisongesha inaangalia pande nyingine juu kai inaangalia hiyo wakati mmoja itakuwa napata nimeangalia towards one side sana ukasema pia wakati mtu anakujia ama maybe before tatuulize hivyo unaweza kuwa ukitembea wakati nimekuja kwa kliniki yenu procedures ni gani kwanza ukikuja lazima ufanye consultation mostly watu wanakuja lazima wapitie kwa daktari au kwa physiotherapist alafu after assessment kama ni shida ya misuli au muscles wanakuja straight kwa massage wakati mwingine wanakuja wakifikiria wako na shida kubwa kumbe tu ni misuli peke yake wanakuja straight massage kama wako na tuseme wameumia wanafanya hiyo physiotherapy kwanza alafu wakipata nafuu wanaweza kuja massage ndio na maybe hii massage ni massage ya aina gani kuna hiyo clinical sana ni hiyo sababu ya hiyo massage ni ya matibabu kama mtu ako na pre-existing medical condition alafu pia tunafanya pia wellness ni ya relaxation kuna wakati tu mtu ana feel ako na stress au anahitaji kulala vizuri ama kuna fatigue anakuja for the wellness massage na maybe tuseme nimekuja na mwana misuli it can take how long before nirudi back to my normal inategemea umetake how long for kungojea hiyo problem hiyo shida ifike hapo ndio ukuje you come in so the earlier ukikuja mapema inakusaidia the better for you ukichelewa pia unakuja unapata you need a longer treatment plan then niulize hizi mbili how are they connected with emotions
Ninio? The massage, how is it connected with emotions? Oh, ina releasing endorphins kwa mwili, feel good hormones. So after massage you feel your mood is heightened. So it affects mood, yeah. David, ure Robert gishoka kuri were hihi no korwo gitwira hinde mundu rakorwo ayuka gym na ndoka ndemu ni muthenya wa mbere na ndi ndakorwo handu hangithiete hihi ni maundu mariku wanjagirwo ni uko ngithingata mbere ya nyingirite? Undu wa mbere ni wega kuhitukira places ta Polycare ukamenya de sawa gwika ati de sawa guthie kwanjia na mazoezi ucio no wa mbere. Wa keri we mwenyewe ugethukia, wa keri irio, wa gatatu wathie ri ukamenya atiriri gym uri urathie ri trainers ni magugwika ati wina trainer waku kwanja ni ukuhota kuwika ati gukorwo na trainer. Kugo thiko citutige horo turauga ati ndari ha gym ugathie YouTube uka download video ugathie kwikagira thikiria. Personal trainers ni magire gukorwo mena wira muingi muno tondu andu marenda this a new thing, magire gukorwo makengage muno niguo magakuhe the proper guidelines, the amount ya exercise na posture. Isho very important. Yes. Na hihi ri Jackie gishoka hariwe, how does one's weight affect his posture? Okay, ina affect posture kwa sababu ya balance. Kwa mfano kama we ni mzito sana juu una strain magoti na ndio maana watu wengi ambao wanapatwa na arthritis, shida ya joints inakuanga kwa sababu ya weight. Weight ya chini haiwezi ka balance ya juu. Kwa hivyo kama we ni mzito sana juu una put strain on the lower structures of the body. Kama we ni mzito sana chini unaweka strain on the pelvis na the back, the low back sana. Kwa hivyo unafaa ku strengthen ama ku balance your weight. Ndio. Kwa hivyo ni make sure juu na chini zote ziko balanced, yeah. Na sitamuona mahali na mgongo sana. Juu wengi wetu tunapatanga. Kuna wengine unapatanga and mostly wasichana unasema uko mkubwa huku juu. Exactly. So most of the time your lower back itakuwa inakuuma wakati mwingi. So unaweza ambao maybe ni ulilala vibaya, maybe uko na weight sana. Tuongelee about kusimama. Wakati nimesimama, maybe let's say you're doing a presentation na umesimama kwa wakati mkubwa. Wafaa kusimamaje? Kwanza unafaa kusimama straight. Unaweza imagine umewekelea kitu kwa kichwa. Of course lazima uibalance. So ukiimagine hivyo utasimama straight. Alafu unafaa kuwa na legs apart. Miguu ndio balance mwili or rather ikupatie support. Unaona kama vile nimeketi sasa hivi, feet ziko kwa miguu iko flat. Mimi ndio nimekaa na the wrong posture kabisa. Vile umecross hivi miguu at least apart kidogo, alafu uwekele miguu zishikilie chini, inakupatia support. So kama umesimama ukiwa na feet slightly apart, shoulder width apart, inakupatia hiyo stability. Ndio. Okay, sawa. Tukirudi hiyo pande nyingine utakuwa unatuonyesha venye tunafaa kusimama. Mwiri rwa Kameme TV ni tukwamba gwikiria na untu gushokeria ndugako githi haraya ririkana ukoro gituma ndumiriri ciaku hari 211 na ikira kare ringi tukwo tugicoka nario ni hongeko kihurira thimu na ni nguko nginyita ungikobe ni kiuria o giothe ungenda ukoro kimuria uria na ni ugucokerio ndugathi haraya.